Xiyimo xa beyili ka malokixi ya Western lava vaaki va hlotanaka na tizamazama. Ndzawulo ya vutleketli sungule pfhumba ra ku pfala ti-pothole mapatwini tiko hinkwaro. Kasi ku vaviseka ka vatlangi vambirhi swi nga ha kavanyeta makungu ya mudzaberi wa Springboks eka ntlangu lowu taka. Hamamukele ka mahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga ri perile. Holobye wa vutleketli Fikile Mbalula u ri pfhumba ro pfala magoji kumbe ti-pothole tiko hinkwaro ri ya vekiwa tihlo leswaku ri fambisiwa kahle. Ndzawulo yi simeke pfhumba leri eVaal edzongeni wa Joni. Magoji ya le mapatwini i xiphiqo xikulu xa vachayeri va mimovha leswi tlhelaka swi endla timhangu ta mimovha. Tsharinaheng i yin'wana ya tindhawu leti nga ni magoji a swi xungeti vutomi bya vanhu lava fambaka hi mimovha ntsena swi va khumba ni le ndzeni ka xikhwama. Potholes damaged my rims and I have 4 broken rims right now I have to fix and they cost like 8,000 rand. They are everywhere. My car right now, I've got a spare wheel on it because I bumped on a pothole. Naswona xirilo xa vona xi twarile pfhumba ra tiko hinkwaro ro pfala magoji. Mbalula u ri a hi ndlela yo gangisa tivhoti kambe ku yisa vukorhokeri eka vaaki. We are proud to announce that as part of this campaign, we are launching a pothole reporting app, which the public will be able to use to report any potholes they might encounter. The app will work in conjunction with the SANRAL pothole management app and will allow the public to raise any issues. We are having the serious problems. We need our government to help us about the roads. This is not a road anymore. This is now a river. It's impossible to drive here when it's rain. You need to leave it for a day to dry. Ndzawulo ya vutleketli veri Vaaka na ndzawulo swa timali mayelana no pfuniwa eka pfhumba leri. Kambe eka nkarhi wa sweswi va ta tirhisa 10 miliyoni ya tirhandi leva nga yi vekela etlhelo ku yisa emahlweni na pfhumba ra operation vala zonke. Nandzu wa swidzidziharisi swa ntsengo ringana 400 wa miliyoni wa tirhandi wu yisiwe ka musumbunuko lowu taka hi khotela atloni. Vaehliwa i vavanuna vanharhu lava nga kumiwa va ri na swidzidziharisi wa cocaine swa ntiko wo ringana 600 wa tikilogram. Va khomiwe hi maphorisa ti-Hawks exitichini xa petrol egondzweni ra N1 va kongome eCape Town. Hi ku ya hi swiviko va Hawks va kume vuxokoxoko bya nkoka mayelana na lori leyi a yi rhwale swibutsa swa swidzidziharisi ku ya eCape Town. Va Hawks hi ku tirhisana na xiyenge xa vuhlori xa ku tirha na vugevenga na maphorisa ya le magondzweni ya Western Cape va kunguhate pfhumba eka gondzo ra N1. Lori yi vuye yi vonaka eka xitichi xa ku chela mafurha eka gondzonkulu. Musecho wu vuye wu sungula laha ku nga kumeka swibutsa swa swidzidziharisi leswi durhaka ku tlula 400 miliyoni wa tirhandi. Holobye wa maphorisa Bekile vula leswaku maphorisa ya hleketerile leswaku ku na ntlawa wa swigevenga wa ngungumerisa swidzidziharisi lowu tirhaka exikarhi ka Gauteng na Western Cape. What we have established is that Gauteng and Western Cape are very much linked when it comes to drug situation. Well, I'm told that the drug production in Western Cape conditions are not very conducive. So they move up and create their factories in Gauteng. That's why they've been more the underground laboratories bust in Gauteng than here, but most production will be destined for this place. Vaehleketeriwa vanharhu va na malembe ya 39, 42 na 47. Mfumo vula leswaku wu lava ku hlengeleta vuxokoxoko byo tala ku kumbisisa loko ku ri ke ni va nga kanetana na beyili. Yes, I can confirm 3 accused appeared in court today at the Athlone Magistrates Court. Ibrahim Kara, accused number 1, Mishek Ngobese and Elias Khadebe. They are charged with dealing in drugs. It's about 672 kilograms of cocaine worth 403 million rands. The case has been postponed to the 15th of August for bail information. Vula leswaku swibutsa swa swidzidziharisi leswi nga kumeka inge swi onhe swinene eka vaaki ngopfungopfu eka vantshwa. Vaehleketeriwa vanharhu va ta tama va ha ri exitokisini ku fikela vhiki leri taka. Loko swi hete tano
Maqele u vula leswaku maphorisa va kunguhata ku tlakusa ku patrola ka vona eka magondzokulu ku lwisana na mihlaselo leyi nga kona ehenhla ka mabazi lama fambaka mpfhuka yo leha. Vavanuna vanharhu lava hehliwaka hi ku yiva nhundzu ya vana lava nga lova ethavenini ya eNyobeni va aleriwe beyili court ya le East London. Vachuchisi va ri va nga ha kavanyeta vulavisisi bya maphorisa loko vo ntshunxiwa. Vavanuna vanharhu va byele khoto ya East London leswaku a va nga pfumeli milandzu leyi va rhwexiweke yona loko ntengo wu sungula. Huvo yi ri beyili a yi nge tisi vululami eka vona, naswona nhlayiseko wa vona a wu tiyisisiwangi hikwalaho ka ku vilela ka vaaki hi milandzu leyi va hehliwaka hi yona. With all being said and done, this court is of the view, therefore, that it can never be said that it will be in the interest of justice that the 3 applicants be released out on bail. Vavanuna vanharhu va khomiwile hi siku ra 21 hi n'hweti ya Mawuwani. Va kumiwe eka nkandziyiso wa CCTV laha ku hehliwaka leswaku a va hluvula swiambalo swa vanhu lava a va nga ha ri na dzanu. Va ta landzeriwa hi vahehliwakuloni ekhotsweni nkarhi lowu nga heteki mbilu. Valavisisi va ha ri eku hlotaneni na vaehleketeriwa lava na vona va voniweke eka nkandziyiso wa CCTV va karhi va yivela vanhu lava a va nga ha ri na vutomi. Ntengo wu hundziseriwe eka siku ra 15 n'hweti leyi taka. Vandla ra ANC va ri va na ntshembo eka vurhangeri bya Nomusa Dube-Ncube loyi a nga langiwa hi vandla ku va holobye-nkulu wa KwaZulu-Natal. Sweswi Dube-Ncube i holobye wa timali exifundzeninkulu lexiya. U ta teka ndhawu ya Sihle loyi a nga tshika ntirho vhiki leri nga hela, naswona u ta va holobye-nkulu wo sungula wa xisati eKwaZulu-Natal. Zikalala u hluriwile hi tivhoti enhlengeletaneni yo hlawula vurhangeri byintshwa bya vandla exifundzeninkulu lexiya. Loko va karhi va nyika xitiviso eDurban namuntlha, vandla ra ANC ri tiyise leswaku leyi hi yin'wana ya tindlela ta ku hluvukisa vaxisati. We are a generation that aim to secure equal rights for women and remove gender discrimination while promoting full equality with men. This is a very crucial day for the ANC. Dube-Ncube u tswariwe eKwamashu, u na master's degree ya public administration kusuka eUniversity ya KwaZulu-Natal. U tirhe tanihi murhangeri wa vandla ra ANC ePalamende ya xifundzhankulu kusukela hi lembe ra 2009. Dube-Ncube u tlhela a thoriwa tanihi holobye wa mfumo wa miganga exifundzeni xa KwaZulu-Natal hi lembe leri fanaka. U tirhe eka xivandla lexi ku ringana malembe ya 10 loko a nga si thoriwa tanihi holobye wa nhluvukiso wa mabindzu ni mbangu kona exifundzeni xa KwaZulu-Natal hi lembe ra 2019. Kusukela hi lembe 2020 u tirhe tanihi holobye wa swa timali eKwaZulu-Natal ku ta fika sweswi. Dube-Ncube u tirhe ehansi ka vurhangeri bya tipremier ta 4. Dube-Ncube u tirhe ehansi ka vurhangeri bya tipremier ta 4. Loko a karhi a amukela ku hlawuriwa eka xivandla xa ku va mupremier, u vule leswaku xifundza xa KwaZulu-Natal xi na mintlhontlho yo tala. Our women who are capable are given the responsibility to lead, and I humbly accept and wish to thank once more and commit really that we will not disappoint the people of KwaZulu-Natal. Zikalala u hluriwe tanihi mutshami wa xitulu exifundzeni xa KwaZulu-Natal hi Siboniso Duma eka nhlangano lowu veke kona eka mavhiki lawa nga hundza. Zikalala u hluriwe tanihi mutshami wa xitulu exifundzeni xa KwaZulu-Natal hi Siboniso Duma eka nhlangano lowu veke kona eka mavhiki lawa nga hundza. U tlhela a hluleka ku kuma xivandla eka komiti ya vurhangeri bya vandla exifundzeni. Vurhangeri lebyintshwa bya ANC byi ri Zikalala a nga zangi a sindzisiwa kusuka eka xivandla xakwe. Dube-Ncube u ta vekiwa ximfumo tanihi mupremier ePalamende ya xifundzhankulu xa KwaZulu-Natal vhiki leri. Nhlangano lowu nga ri kwa mfumo Refugee Social Services va hivilela hi madzolonga ehenhleni ka vaceri va migodi swi nga ri enawini eka tindhawu ta le Gauteng. Vaakatiko va vuriwa kuva va hlasela vahlampfa va va hehla hikuva va zamazama. Nhlangano wo ri se swi tikomba vahlampfa hinkwavo va tekiwa ku ri va zamazama. Namuntlha vaaka ndhawu va le Muhlakeng evupela dyambu bya Joni va kombise ku vilela leswi a swi fambisana ni madzolonga, tihanyi ni ku hlundzuka. Va lava leswaku ku sechiwa vahlampfa lava nga laha tikweni swi nga ri nawini. Mikhukhu leyi ku tshembiwaka leswaku i vahlampfa lava nga laha tikweni swi nga ri nawini yi hisiwile. Vaaka ndhawu va khome muhlampfa un'we laha va nga n'wi yisa emaphoriseni.
vaaka ndhawu ya Muhlakeng va ri migodi leyi nga riki nawini yi pfariwa ku kombisa ku vilela loko swi vangiwa hi swihehlo swa ku pfinyiwa ka nhungu wa vakamanana hi vahlampfa lava nga laha tikweni swi nga ri nawini endhawini ya le kusuhi na Krugersdorp. Vaaka ndhawu lava nga hlundzuka va ri va chava vahlampfa lava nga laha tikweni lava va endlaka vugevenga bya tihanyi eka vamanana ni vana. Maphorisa wo lawula ntshungu va languteriwe ku ya mahlweni va veke tihlo eMuhlakeng. Muvulavuleri wa maphorisa Brigadier Brenda Muridili u ri maphorisa va fanele ku tama va ha ri kona ku kota ku lawula va kombisa ku vilela lava nga hlundzuka. Nhlangano wo kala wu nga ri wa mfumo wa Refugee Social Services wu ri maphorisa va fanele ku sivela ku va vahlampfa laha tikweni va kongomiwe ku hlaseriwa. Murhangeri Yasmin Raja u ri ku ya hi mavulavulelo se swi tikomba onge vahlampfa i swigevenga. Hi le tlhelo muveki wa tihlo ehenhla ka madzolonga eka Institution of Security Studies Godfrey Mulahudzi u ri madzolonga lama humelelaka etindhawini tin'wana eGauteng ma komba ku tsandzeka ka maphorisa ku herisa vugevenga. Maphorisa va tama va vambe ngoma. Mavandla man'wana ya tipolitiki va lulamile ku yisa mavito ya vanhu lava faneleke ku thoriwa eka xipano xa palamende lexi nga ta lavisisa loko ku ri na vumbhoni byo khomeka ehenhla ka President Ramaphosa mayelana na mhaka ya purasi ra phalaphala. Leswi ta endzhaku loko xipikara xa palamende no Siviwa Mapisa Nqakula a kombele mavandla ku yisa mavito. Xikongomelo xa huvo leyi nga ta simekiwa i ku kumisisa loko President Ramaphosa a nga susiwa exitulwini hi ku ya hi xiphemu xa 49 xa vumbiwa. Man'wana mavito lama nga ringanyetiwa ku katsiwa eka huvo leyi ya katsa vaavanyisi va khoto ya vumbiwa lava nga ya ekuwiseni Sisi Khampepe na Edwin Cameron xikan'we na khale ka musirheleli wa vaaki Thuli Madonsela na Magqweta Dumisa Ntsebenza na Johan Dival. We believe that such a panel would not only meet the criteria set out in the rules, but that these members have already performed a similar function in a commendable manner when assessing the prima facie evidence against the public protector. We will thus be considering these or candidates of a similar stature given the seriousness of the allegations involved relating to the President of the country. We are currently applying our minds and we will in due course submit names with motivations to the office of the Speaker. However, in doing this, we would consider the independence of the individual, the integrity of the individual, and choose somebody that is completely apolitical in order not to influence any processes. The PAC of Azania would prefer that eminent and trustworthy personalities such as retired judges Bennett Ngwepe, Dikgang Moseneke, and Bishop Vume Dandala be considered. The reason we forward the name of Bishop Dandala it is because this matter is not only legal, it also touches the question of ethics and morals. This is an extremely serious investigation. President Cyril Ramaphosa is the head of state. We cannot just appoint any person from the street. It must be people with independent minds, credible people with integrity. We firmly believe that retired Judge Sisi Khampepe, retired Judge Edwin Cameron, and former Public Protector Advocate Thuli Madonsela will fit this criteria. Swa ta vonaka ku ri imani a nga ta helela a va kona eka huvo leyi nga ta tirhana na mhaka ya President Ramaphosa ya purasi ra phalaphala. Vandla ra DA eGauteng va ri vhiki leri va ta ya kombela palamende ya xifundzankulu ku va na vhoti yo susa holobye-nkulu David Makhura. Vandla ri hehla Makhura hi ku tsandza hi ntirho. Va ri va ta kombela leswaku vhoti yi endliwa xihundleni tanihileswi va tshembaka leswaku ku na swirho swo hlaya swa ANC lava pfumelelanaka na vona. Hi le tlhelo ANC va ri xikombelo xa DA ko va matlangwani. Ai ro sungula DA eGauteng lava leswaku ku votiwa ku kanetana na ku ringanela eka ku va holobye-nkulu wa xifundzankulu David Makhura ava exitulwini lexi. DA yi vula leswaku xivangelo i ku Makhura wa tsandzeka ku va erivaleni ni ku byala vutihlamuleri hambileswi ku nga ringetiwa ku hlaya ku va swiviko swo hlaya swa vulavisisi swi tivisiwa vanhu. Murhangeri wa DA eGauteng Solim Simang ori swiviko leswi swi katsa swa mayelana ni swa project ya le
Alexandra ya mamiliyoni yo tala ya tirhandi leyi ku nga hava loyi a nga byara vutihlamuleri mayelana na yona. Ku hlela mahanyelo ya vatirhela mfumo lava nga ka swivandla swa le henhla loko ku yelanisiwa ni miholo ya vona ni swiviko swo mayelana ni switirhisiwa swo tisirhelela eka corona ni minongonoko ya nkululo. Another report that we've been waiting for is the PPE report, the full disclosure of the PPE. Where did money go? Where did the 2.2 billion rand money go? Where did the 400 million of the school sanitizing program, where did that money go? Because when you ask Panyaza Lesufi says, I'm shocked, I don't know. This is now months and months ago. What investigation has taken place? What report has now come out? Who has been sent to jail? DA leyi nga na 20 wa switulu ePalamende ya Xifundzankulu Gauteng yi tshemba leswaku yi nga wina loko yo kuma nseketelo mavandla man'wana. We are very much confident of the numbers that we have in terms of the DA, the numbers of other political parties that we have engaged with, and obviously then it's going to be resting on the ANC itself to then say, after hearing everything that we have said, are they going to themselves continue to protect one of their comrades, or are they going to do the right thing and make sure that they support this motion and make sure that we're able to then get somebody who's going to be then accountable to the people of Gauteng? Kambe ANC leyi nga na 37 wa switulu yiri ku va ku votiwa ku kanetana na ku va Makhura a tama a ha ri holobye-nkulu wa Gauteng i xikongomelo xo susa mahlo eka ku pfumaleka ka ntshamiseko eka vandla DA. I think the intention of the motion is to deflect the mess of the DA in Tembisa, is to deflect and defocus the attention of the people of Tembisa and Ekurhuleni from statements made by the mayor, which he says that he condones violence, he condones racism, he condones the murder of those people who were killed in those incidents during the riots there. So they are trying to deflect that particular situation. Holobye wa maphorisa Bekicele u rhumele mabereta ku ya tirha na xiphiqo xa vazamazama eka xiso vupela-dyambu bya Joni. Hi kombele mavonelo ya n'wina loko mabereta va ta swi kota ku hlwa vazamazama kumbe e-e. A hi tweni. Mina a ni voni mabereta ma ta ku pfuneni ka nchumu. Vanhu lava a va ri vona a va fanele va ta lulamisa tiko. Ni vona ku ri masocha hikuva masocha ma trainiwe swinene. Ni vona nga ku mabereta ya nga swi kota loko ya tirha hi ku tikarhata swinene eka leswi swi nga xiswona laha tikweni ra hina ra South Africa ku hlula vazamazama eka leswi va swi endlaka la tikweni. Hi ku ya hi mina ni vona nga ri mabereta va ta swi kota va ta va hlula vazamazama mara loko ku ri ku va nyikiwe ti-powers hinkwato to loko ku ri ku na shoot to kill va ta va kota vo va na nchumu njhe as long va nyikiwe ti-powers lavaya. Hi kota ku va dlaya munhu kasi va rona ivi ti nga ta fika ti va tsandza kona. Hi vona ka mina a vo to ya mabereta va chuhiseriwa vanhu va straight lava va rhumela i masocha. Hi mavonelo ya mina a ni vona nga ri va mabereta va nga endli nchumu hi ku na vona i maphorisa hi ku minister wa xiphorisa kulukumba Bekicele a va fe va nga ha ngheneleli leswiya va swi rhumela ka masocha ka SANDF hi ku swi tikomba nga ri maphorisa ma le ku tsandzekeni ka u tlhogomela ntirho wa vona i khale mhaka leyi ri ku humeleleni va kota ku swi tlhogomela loko ku pfinyiwe vanhu. Muhaxi a va fambi va zama ku ya hi leswi ni swi vonisaka swona maybe va nga humelela mara na vo vayisela va mazamazama va tiyimiserile swinene ntirho wa vona. Mahungu ya namuntlha ya gimeta kwala kasi man'wana ta va kona hi Ravunharhu. Maxelo ta landzela na Oscar Xiviti endzhaku ka mavhengele riperile.